Lamsugun norokno haino hai ani YouTube channel o khaklai norok gahamkrung no tongbaina hanai te angbo gahamkrung no tongo gahangke norok ni bagai ang tini haino hai te kesa ketal topic tu bui faikya o topic gahangke belai no nangkok mani je borok TET exam renai CTET exam renai te STGT abono karibo kubuni competitive exam rogo bahaino norok samungo nangana gahke tini ni topic ni bomo ungkha ke norok screen onugui man khna tini ni topic ni bomo ungkha gerunds tamo abo to sing kisamisa keboni idea tongna baksa ba saimena baksa to saimano haidba gahke obo gahke grammar ni kaisa part gahke faide sing tabok gerunds tamo abo naine lena ke norok oro definition o nukna gerunds haidba gahke oro definition tamo hani saka definition o faide sing tabok naine lena. A gerund is a verb form that ends in ing. Tamangkha gerund ungkha kaisa verb form hini sao hedba that ends in ing. Kaisa verb kok thai hini sing saimano abo tamo that ends in ing. Abo verb fano ing thepawoi kaisa a word complete ingo amti haita. And functions as a noun in a sentence. Tetam hunisa abo kaisa sentence o noun hisabe samongklayo hunisao. Gerunds can be used as subject, object or complements. Gerunds tam ungiman tam hisabe use ungiman abo subject hisabe use ungimano. Objects hisabe use ungimano eba complements hisabe bo use ungimano. Although gerunds look like present participles. Sing tamo gerunds no jeng amti hakebo nugo present participles hakebo nugo which are used in continuous verb tenses tamo abo continuous tense hobo jeng abono use khlaijago honai sao. They have a different grammatical role but aboni tamo different grammatical role tongo honai sao faide jeng a bin different grammatical role rok tamo examples ne bisingtei nainai lena hinke norok oro haino screen o nugui mankhana orobo. First number example o sing phaidi nainai lena. Swimming is good exercise hani so tamo swimming kha kaisa kaham exercise eba bayam hani saimano hedba gerund as subject o jaga o ang norok no thajingo definition of funukha oro tam hunisa gerunds can be used as subject, object eba complement hisabe use ngimano hedba singe singtabok bini o use khlaijamoni bo jorao subject hisabe use khlaijak object hisabe use khlaijak te complements hisabe use khlaijak abono changhaino hai naine lenai o jagao tamo swimming swim geto tiyok mani haidba tiyok mani ba tiyok mung ungkha kaisa kaham exercise ni sao o jagao kaham bayam ba amti haita haidba gangke naine di gerund as subject o jagao norok romoino mankhana first ni example eba first ni sentence norok nuguino mankhana swimming je verb ni uklogo ing thepajak abono gangke sing tamhani romnai gerund hnai romoi mano fiaba o jagao gerund bahake use khlaijaka subject hisabe use khlaijaka khaklai norok number 1 bujikhna hnai ge number 2 bo haino hainai nai di enjoy reading hni sao o jagao gangke poriwoi tongthok di he deba sing kok brogo jodi translate khaina thangangke gerund as subject hni sao oro nainai di enjoy reading poriwoi tongthok di he diba enjoy bo kaisa verb reading gangke read gangke verb khamo but ing thepon mani bagai o jagao tamo kaisa noun ngi thanga he diba ke poriwoi tongthok di hin chao o je tongthoknani to tongthoknani he diba bahai ke tongthoknai poriwoi o je reading gangke o jagao object ngi thanga aboni bagai gerund o jagao gerund to norok sinuin mankhana je ing thepajak bono no sing simply gerund hnai romai nai mano amti haita gangke o jagao gerund gangke object hisabe use khlaijaka. Number 3 nainai di her favorite hobby is painting o jaga bo haino gerund as complement hisabe use khlaijaka complement singtam no bujinai complement gangke kaisa positive word hani sing positive kheno abono use khlaijago complement kebo borok khoroksano keboni samung kahamno bolai samani ba bini samungno bono direct sai khanar mani amti herokno gesing compliment hno her favorite hobby is painting gerund as complement o jaga norok saino mankhana number 3 wo gerunds ni example bomo haidba pain hinge to akuk mani abo kaisa verb but last to ing thepa mani bagai o jaga tamungkha o jagao noun ngi thangka ba akok mung haita heda ke o noun o jagao tamkhe ungko khlaijaka
exam tam hanani o jaga o tam khe gerund use khlaijaka complement hisabe use khlaijaka ke number 3 jora norok obono khaklayo je verb ni uklogo ing thepajak sing simply buji mano ing thepajak abono no sing gerund nei saimano ke khaklay norok obono clear khana ke last hongka ke last page hongke norok nang rekha obo hongke practice exercise sing bahai ke practice khane haidaba o jaga o norok comment box of hai anu study gaki ang norno bujwana norok ani class buja bujikha na bujiya khuda running is my favorite activity hedaba or kabang mar 10 ta sentence rijak tongo example ke oboni bisingo norok bomo norok tumong busikhangke ani comment box of hai sauna angkha khlayo ke norok omono phai kahamke naiye norok ani class no naiye te tolao comment box o khainani comment khlainan tabok de kha khlai norok omono busika hanke norok ani comment box o phai comment khlai ka hanke angte boka hamke buji manon norok ani class no strai ka hanai ge tinin bagai amsek nong nai norok ni bagai next to haino hai katal topic tubui tongo gahke norok ani channel no choya wi nai tongdi tinin bagai amsek no jotono hambai